Ibihe byiza nanone kuri wowe ukurikiye YouTube channel yacu ya Munani TV, ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye ku bintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru mashya avuga ku ntambara iguhuza umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibintu bimaze iminsi bisa nk'ibicecetsemo gake, ariko amakuru mashya atugeraho kuri uyu munsi ku ntambara ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo niyo tugiye kugenda tubanyuriramo kuri uyu mugoroba. Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa muri iki cyumweru gishize ndetse no kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi, ni ibintu byinshi byagiye bivugwa. Ndagira ngo usabe niba utarakora subscribe dukore subscribe hepfo kuri YouTube channel yacu, maze tubane mu kiganiro cyacu tugenda turebera hamwe bimwe mu byagiye bivugwa ku ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyamenyejwe umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Mu makuru mashya rero twabazaniye ari kugenda avuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na M23. Inkuru ya mbere iri kugenda ivugwa cyane cyane ni ibiganiro by'amahoro. Hari hateganyijwe ibiganiro by'amahoro byagomba kuba kuri uyu munsi ku itariki ya 9 Mata 2025. Ibyo biganiro by'amahoro rero bikaba byasubitswe. Ibyo ni ibiganiro byagomba kubera i Doha muri Qatar, byagomba guhuza umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi biganiro bikaba byasubitswe bitabashije kugerwaho. Ahangaha ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane cyane mu binyamakuru byo hanze y'u Rwanda, ibinyamakuru nka Reuters ndetse n'ibindi bitandukanye byandika ko ibiganiro bagenda bavuga ko ibiganiro byasubitswe. Ikinyamakuru cyari kivuga ko ibiganiro byari biteganyijwe hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwe wa M23 ku itariki ya 9 Mata 2025 yari kubera i Doha, byasubitswe kandi nta tariki nshya iratangazwa, ndetse impamvu y'iri subikwa ry'ibiganiro ntabwo iramenyekana neza, ariko bavuga ko bimwe mu byateye isubikwa ry'ibiganiro ari uko ubutumire butari bwatanzwe. Aho bavuga ko nta butumire bwari bwatanzwe ku mpande zombi ko bagomba kujya mu ibiganiro, ko ari ibintu byavugwaga gutyo gusa bidafite ubutumire. Indi nkuru yagiye ivugwa cyane cyane kuri iyi ntambara cyangwa se kigezweho, Joseph Kabila ateganya gusubira muri Congo. Yego, umutwe w'iyi nkuru uravuga ko Joseph Kabila arimo arateganya urugendo rwo gusubira mu gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu nguyu rero aravuga ngo uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Joseph Kabila yatangaje ko agiye gusubira mu gihugu cye kugira ngo afashe mu gukemura ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi rero bikaba bishobora guteza impaka, bavuga ko bishobora guteza impaka kubera amateka y'uyu mugabo Joseph Kabila muri politiki ya Congo, cyane ko yabaye na perezida w'iki gihugu, ndetse bivugwa ko yagize n'uruhare mu kuba Tshisekedi yajya ku butegetsi. Ndetse muri ino minsi Tshisekedi akomeje kumushinja ko uyu nguyu Joseph Kabila ari gukorana n'umutwe wa M23, ndetse bagenda bavuga ko Joseph Kabila nawe yifatanyije n'abandi banyepolitike bashyigikiye umutwe wa M23 kugira ngo bakomeze kurwana ndetse n'ibindi, bagenda bigarura uduce dutandukanye. Ibi ngibi rero bikaba bavuga ko bishobora guteza impungenge ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bitewe n'uko uyu mugabo Joseph Kabila afite amateka ahambaye cyangwa se afite ukuntu azobera mu bintu bya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akavuga ko rero ashobora kuba ashaka kuza kwinga kuri M23 kugira ngo narebe ko yakimura kuri Tshisekedi, cyane ko hari inkuru zivuga ko umutwe wa M23 ushaka gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi noneho mu buryo bweruye. Indi nkuru iri kuvuga hano ni ingaruka z'intambara ku baturage. Umuyobozi w'ishami ry'impunzi muri Norvège yanenze abayobozi batuye isi cyangwa se ubuyobozi bw'isi cyangwa se umuryango w'abibumbye ko batita ku bibazo by'impunzi cyangwa se ku bibazo by'amakimbirane cyangwa se by'intambara bikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi uyu muyobozi yagiye avuga ati ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gihangayikisha abaturage cyane, aho abaturage barenga 1,200,000 bakuwe mu byabo kubera imvururu ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi bikaba bidateje impungenge cyangwa se akaba nta muryango mpuzamahanga urimo urabyitaho. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu avuga ko bikomeje kugenda bihangayikisha abaturage, ko abaturage bakeneye ubutabera ndetse no kubaho mu bwisanzure no gusubira mu byabo bakuyemo n'intambara. Aho bagenda bavuga ko hakenewe agahenge n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyindi ngingo iri kugenda ivugwa ni ingingo y'ubufatanye bwa Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu minsi yashize umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, umujyanama yitwa Masad Bruce, yasuye Kigali mu Rwanda, aho yari ari mu Rwanda, aho yemeje ko Amerika izakomeza gushyigikira amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Afurika, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Avuga ko Perezida Donald Trump yiteguye gukurikiza uburyo bwa diplomasi mu gukemura ibibazo biri hagati ya
Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aho bagenda bashyigikira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Donald Trump we yavuze ko ashyigikiye uburyo bwa diplomasi mu gukemura ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Indi nkuru iri kugenda icicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye kuri ijyanye n'intambara ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni inkuru y'ibijyanye ni inkuru igenda ivuga ko umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugenda unyerezwa n'ibihugu bituranye n'iki gihugu. Umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugenda ukoreshwa n'ibihugu biri mu bituranye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri raporo zagiye zikorwa rero, raporo igaragaza ko ibihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane u Rwanda ndetse na Uganda, bikomeje kunyereza umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni umutungo kamere w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga zahabu, koruta ndetse n'ibindi n'andi mabuye y'agaciro acukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero ngo umutungo w'iki gihugu ukomeje kunyerezwa n'ibihugu bituranye, aho cyane cyane bashyira mu majwi u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, bavuga ko ibi bikorwa binyuze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro atemewe ndetse n'ibindi bikorwa bigenda by'imvururu, bavuga ko zigenda zitezwa n'ibi bihugu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagacukura amabuye y'agaciro. Ibi rero bikaba bikomeje kugira ngo uruhare ku mutekano muke ubarizwa mu iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru yagiye avugwa, harimo inkuru ivuga yuko nuko hari ibitero byagiye bikomeza bigabwa hagati y'intambara iri kubera hagati ya FARDC ndetse na M23. Bavuga ko iyi ntambara ikomeje, aho FARDC yakomeje kugenda igaba ibitero ndetse na M23 hari ibitero byakomeje kugenda biba cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugira impungenge cyangwa se guteza impagarara ku mutekano w'abaturage, bitewe ko bagenda bahohoterwa cyangwa se bagirwaho ingaruka n'iyi ntambara. Abaturage rero ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi bakomeje kwifuza yuko habaho amahoro. Mu binyamakuru bikomeje kwandika ko icyo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifuza, kimwe n'abandi baturage bo hirya no hino, bakomeje kugaragaza ko bifuza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutekano urambye, kugira ngo babashe kugenda basubira mu buzima busanzwe. Indi nkuru iri kugenda ivugwa ni uko M23 yaba iri mu nzira zo gushinga banki nshyashya muri Goma, aho bavuga ko banki zari zisanzwe zikorana na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye zamburwa ububasha bwo gukomeza gukora ndetse bakabura n'amafaranga n'ibindi. Ubu rero umutwe wa M23 urimo uratekereza igitekerezo cyo kuba bashinga banki yabo izajya ifasha abaturage mu gukemura ibibazo by'amafaranga. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro cyacu, nkwifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza kubana natwe kuri YouTube channel yacu, ukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Reka ngushimire rero, nkwifuriza kugira ngo uhorana amahoro y'Imana.